Soifua manuia nei fo salulu Samoa ai alo mai o le whaopoponga tala yo VAIFANUA alau Samoa Entertainment TV. Lana maua sa tātua manua whaatala noa ai ma le minista wa onga le fionga ai ono Alec Eke Roma. I se taunu unga o le lato whai ngā malanga i saina a wā se sao i le atina e ina o le metanga luenga wa onga a Samoa. O le malanga i saina na matatu na e Jensu province i saina. Mato wo e baba aia e fwine e mero TVED, o le flataku technical and vocational training. Fwine e whaipa anga ai e lea fo i e na e Jensu province provincial government matatu NUS. Ia fwine o masaini le provincial mela le so soni mai e fo i le province ma lea fo ma lato TVED institute na i na il tato whaipa anga matatu NUS. Ia, ma le foi me o le museum sa matu fo iai na tainga e fo lai na ile na matu ma le principal o le o tatu museum la ngo le fia develop fo tatu museum services matu malanga fo I ma le ia fionga ia tau pepe ma mo ia tele o deputy CEO ma le ACO o le governance ia e fo ni baba ai fo ila so swani mai ia tal sanga I saina so swani mai le development o tatu faya onga tau wanga nga build le capacity o tato whaia onga. Ona ea fo i le lava tamu whai fo i le ia wha le leia ia tato numeracy, mo le matematika, mo fo I ma le whitau tusi, ma literacy. Ia ma le mamarama fo I le fo ngei tusinga fo I le ngati wha Samoa, wha pena fo wha Britania. Sa tau sangaina fo I la soni mai ni whaia onga e o mai. Whaia onga lana e mai fo le e whaia tatu workshops, seminars, again, e build ai le capacity o tatu whaia onga. La fo I lava pe o mai whaia onga fo le musika, ia, ma whaia onga fo I lava e fo ni sasoni mai I tatu matematika. O le musika la to I o le international language atu e tau le leiale, le wha palangi e le a fo nei, le wha inglisi le whaia onga, ia o le music la ko ia e whaianga teach fo I le whaianga fo ina teach le music. Baba ai fo ila ia ina I se fo I Kolisi Kwantong province ma again o le mo tau TVET I tamaiti lai o fo ngea o nga vo le wha lele mo drones. If you are ia tamaiti wha felele solo ia whaingo drones ia atonu fo ia tau fo ia intako se sawe ai o lai fo I ma robots I tele fo I la ia tamaiti o la fo ia o ngal whainga mo robots me fa pena e fo nge interesting fo ia tātou na ngā mea ai a tonu ele I o stemi e whainga tātou robots a tonu o le mele concentrate e tātou ia o le foundation knowledge me fo ila maktu mai la o ngā mata ai tau ngā wha maro sia ina I le whaitau pusil tamatiti mal whainga mela ai le yo ora ilunga mela le AI male a mo robots artificial intelligence robots I wai ya fo e taunga ngele le whaitau tusi tamatiti pra ma whaiaina whaitau foni ma whaia me ka o artificial intelligence fo le ma technology Le minista wa onga le fionga ai ono Alec Eke Roma. Ma se vaenga o le lanto whai ngā malanga I saina a wā se ai mo Samoa. E le ni wha maunga mtanga luenga o leo Samoa. O ni masalonga tau soli tu la fono fuala au whaasaina I Samoa a li I Samoa e totolu leo lo lau manu ia mai ngoa il whaalawalawe le tunu o Vietnam talu mai le stofi o le vaya sona te nei. O le whailo ingal komsina o le teiminei al mtanga rengo leo le atawa Samuel uafa masanga ma le vasenga o tustala. Ile ansona nafina ia sauno ai e le aini tūlanga maa salomia o ia o I ngoa na I wha o maunga leo. Peitai. Wala tō ngā lue whata sei nei malo fiso leo le malo Australia e wā ili whaamtalanga o salalau whalawa I tele mai I le a fio I ngoa oniali I Samoa I le tunu u leo Vietnami. Ma e o mai ana nafi, e le aini tala mautu, po ni wha maunga o wha mao nia wa maua, e le ofiso leo a Samoa. Inisi o tala, ua whetaui le sau le li o Samuelu le au I tua I le taimi e la wailo na whaasalanga, I le aso lua le vai asa nei lua o no me, ma le umai fo'i o le taimi o lona whaasalanga whaafale pui pui. O Samuelu malona faltua ia si vai, o la whaasalanga I mōlianga whaamao nia,
a leo whaasanga iai, e whaafale pui uma ila ua, peitai, na iyo e ina e leitua leo ma leitu te o se sala tala whiangai mo la ua. Ai ole fina ngalo fo ile na, ole fiongal whaamsino tala sa atoa sa anga, o a fianga mai le social media i le te tauna tu umamaina. Ole ngai o inga sa whaatino e o whaalea ngai le taule leia o leisi, o Samoa la ititi, o a fianga ele ngata i Samoa nei, ai ole whaamanu ai o ila tau na afia, o a fianga ole ngata il tangata taito tasi, ai o la tau ainga mawhanau, o molianga le whaaso e sao Samuelu, o le whaasalanga e whātau sanga whalepui, molianga le whaaliu e so le amio tono le whaamsinonga, e se fulu lua ma sina whalepui e tuli ese. O le avatu o tala se i leo, e lua ma sina whalepui. Tala tau whaaleanga e tolu ma sina le whalepui, le whaasalanga mawalunga e 5 tau sanga, peitai. Na amata le whaatatau le whaamsinonga, mō Samuelu i le 2 tau sanga, o le whaaso e sa e 2 tau sanga, o lana soli tu la fona mua le luafe se fulu ono tau sanga taluai, lua sulfitu ma sina, ava ese le tolu se fulu pasene, tu so le se fulu 5 ma sina, ava ese le lua se fulu pasene o tu langa le lei, se fulu lua ma sina mo le whaaso e sa, tuli whaatasi, whaapopo i le se fulu lua ma sina whaafale pui, i le su engole a mio tonu. Tu sama le lua se fulu wha ma sina i le whale pui. Whaapopo i le lua ma sina o tala se e tuli ese, o na lua se fulu ono i leo ma sina whaafale pui o Samuelu. Tala tau wha se tolu ma sina, wha mawina le taimina tau fiai mai le aso se fulu ono i anuali lu olua wha, i le aso lua ono o me lua olua ono, tu sama le lua valu ma sina. Masa aloto mai e loa Samuelu, i le aso na nafi, ina ua mama i lava lona taimi whaafale pui le umilena no fotao fiai, e whaatali le whaai unga wana nafi. Ai mta upula valea, o lona whaletua ia si vai kepi, i molianga e whai le whai o tala se, e tolu masina whaafale pui. O si vai olo o iei wha maunga mua, o lona so tanga i whala au wha asaina, ia ai olo o iei foi, o nei tūle lei, i le tau singa o lona ainga. Sa tau fia mai ai anuali lua olua wha, ia me o le lua olua wha, e wha masina, ua mamai foi lona taimi whale pui, ele taimi lena no fotao fiai. O le sunga Lisa Schmidt, na wha maoniel molianga i tasi o le saini le ofisa o leo. Matalo sa ngaila na loia e discharge without conviction, wha lea ngaina molianga matalia el whaamsino. O le mafua anga, na wha ngasenga sea Lisa sa alu le whare mai, ai le se tusi wha maonia mai le fo mai na avane. Mulmuliane na ua malo si alu lo le whale mai avane le pepa mai. Matalia ai e leo. E vai aso mulmuliane whaile molianga leo e pe unwha maoni ai lona le saini. Peitai, ua talia le whaamsino i tūle lei umol tamai ta e pe un avatu ai wha maoninga e whaife au, ta uai le lei, o le wha maoni, e mana o e fsosoani tangata, sa awai ngā ruenga wha misionale, ua tau fiala na onga ono le mta upule nei. Sa fua le wa ai le whaamsino i nai tu uma, ma ua le wha mawina ai le soli tu la fono ua wha pafala, vanga na ai lona tutongi o le tolu se lau TALA o le tau o le whaamsinonga. Lau Samoa Entertainment TV mai apia, matala i o VAIFANUA le nei a salulu, wha poponga le taimi level nei le a soa tai au.